Akenya marokeirwo ni riboti ya gikuo kia Mukami Kimathi, mutumia wa uria wari njamba ya kuruirira wiyathi Dedan Kimathi wa Ciuri. Family yake ikiuga gikuo giake kiracungiririo ni thina wa kuremwo ni kuhuhia. Ndumiriri-ini yake kuri family ya Kimathi, mutongoria wa bururi William Ruto augite Mukami Kimathi ni njamba yetiririe maruru ma mukoroni na ucamba muingi atekuinainio ni maria atungirio. Oho akiuga Mukami egutura ataburitwo ta njamba irendete bururi na urumwe waguo, agikuranwo ni Akenya ni kurugama na unduire witu ta bururi. Ndumiriri-ini ya uria wari mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta nake akiuga muturire wake wothe Mukami arari kionereria kia uria Akenya mabatie guikarania na kunyitanira gukuria bururi, na ona hindi ya ndwari yake ndanatiganiria wigirирiki wake gutara na guteithiriria atongoria gucaria kihonia kia mathina matiganite. Ndumiriri o taino ikiheanwo ni mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga uria ugite Mukami arari kionereria kia garama ya wiyathi kwiheana kunene ruo na menyamaro iria family nyingi iria ciaruirire wiyathi ciatigirwo na ruo. Akiheana ndumiriri yake, munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua hamwe na gikundi kia atongoria angi aria megwikinyitie nyumba-ini ya kuiga miri ya Lee augite Mukami arari njamba agikorana itemi riake hindi ya bara ya Mau Mau gutigirira Kenya ni yagia na wiyathi. Twina kiha kinene muno tondu Mukami wa Kimathi njamba itu niwe uratucokanagiriria agaturirikania thakame iria itikire andu aitu makiruira wiyathi na makiruira migunda yao. Mukami wa Kimathi ndari acenjia murugamo wake hari maundu ma bururi uyu. Andu aingi magikorwo na ritwa tari ria Mukami wa Kimathi ari nario mangirahuthira guthie kwethera maunene, kwethera indo, kwethera mbeca. Kwa ihinda iraya Mukami akoretwo akigeria gucaria matigari ma muthuriwe Dedan Kimathi, atongoria ya makienda ihoya riake kuhingio niguo family no igie na kuiganira. No tugia tikiria aratuiretagia ri nionio haria mwiri wa muthuriwe wathikirwo kana heo mahindi maciagathike. Tungirutira biu tuta bururi na tutatongoria no tuthie kuria kamiti na tuhote kuona haria Kimathi athikitwo tumuthikurie mathiko maya magakorwo na mathanduku meri ria Dedan Kimathi na ria Mukami. Thirikari ni iranire kunyitanira na family ya Kimathi gutigirira mifango ya mathiko ni yakinyanira niguo kuhe Mukami gitio kia muthia uria kwagiriire. Magi guikarathira family nigetha mifango ya mathiko yanjiririe na thirikari ni guteithiriria maundu maria mothe makwendekana nigetha tuhakikishe ati maitu itu njamba itu ni ahurukio na gitio kiria kiagiriire. Kaunti-ini ya Nyandarua mucii kwa Mukami Kimathi andu aitura matinatigwo na thutha kuheana ndumiriri ciao magikorana Mukami ni werutiri wake kurehera Kenya wiyathi. Watu ni wengi walikuwa wanaingia asubuhi na mchana na alikuwa anawakaribisha wote kwa sababu hachagui wewe ni wa kiwango gani, wewe ni mkubwa wa serikali, wewe ni mdogo wa kijiji. Sasa mama amepumzika. Kilio chake miaka hiyo yote alikuwa analia serikali ya Uingereza, serikali ya Kenya, msikane, msike bwana yangu kwa njia ya heshima. Mukami uri ukoretwo agithinio ni mwiri kwa ihinda arahurukire ari na ukuru wa miaka 96. Handu-ini ha Kameme TV, Gitagwo Ngina wa Waduro.